biya diin maray, bangin mga sila, amuin mga ansar yaun mga sahabat yaun. Hangka pudyut da bang nila yaun irihil, wayroon na makapin kanila. Uno, kakausan nila pamaray magpati agat ay mangod nila. Injawab niya pangalanggungan na muaka may Islam hoon, kakausan nila. Hadith ma rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد أي المشقة. حديث كرواية عن بخاري dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu nagsabda siya di matunglaw na inhambuk usog maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahulilaw na saruon doon magtuy siya kimabtang miyungat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in ako ini diyatungan aramalah, in ako ini magtutulak-tulak, wayroon makaun, wayroon katugan, wayroon ginis babarapa. Day na mga pangadatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang aun amin magpangayo kanya tabang di niya yaon magtuhilatun parukain din kanya. Sa adapon in panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaun niya na impamaybay niya bang aw ni kakaus niya. Faarsala ila nisaihi falam yajid indahunna shay'a. Unoy ninang si Nabi sallallahu alaihi wasallam piara niya, piadalilan niya ha mga sila sahabatul kiram ajma'in intao yaun. Matto pa mga kaasawahan sin Rasul. Sa kalidoon man mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kiyawa na sin mga sahabat, intao yaon amoy magkakunahan tabang, diamat to pa, sin asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawak tuman, nakat to na sila. Sambil na ubus, nalibot nila inbay sin kaasawahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga palanggungan na muakam Islam. Unin sambag sin kaasawahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga kiaulungan sin Allah dungdungan na to bangunin sambag sin kaasawan sin Rasulullah. Hakaiba ng riwayat kiyabayta in sambag sin kaasawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amura inkabtangan haupo ini. Ma ma'ana illa al-ma. Wayroon laong niya halom sinbay na mo ini makaun atawakan uno-uno na halom sinbay na mo ini wat malengkan amura laong na tubig. Mga tayo manguda kama Islam, ummahatul mu'minin, inasin mga sila mu'min. Rasul sallallahu alaihi wasallam pangusin mga karasulan, pangusin mga kanabihan. Sakali halom sin pamaybay nila nalibot na sin mga sahabat. Inbay sin kaasawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayroon kabakan nila halom sinbay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malengkan na murin tubig. Tali ako no mga kiulungan sin Allah. Rasul piya parakag sin Allah. Kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piya parakag sin Allah. Sa wayroon makaun halom sinbay buat malengkan na murin tubig. Nagbalik sila madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in mga kaasawahan mo wayroon ipamong nilabat malengkan ma ma'ana illa al-ma. Wayroon halom sinbay na mo ini wat malengkan amura in tubig. Subhanallah. Ang patimindugin Nabi sallallahu alaihi wasallam na nawagtawag, ala rajulun yudayyifuhu al-laylata yarhamuhu Allah. Uno aun kakalaw na rin doon hambuk tao. Hulmatun niya lang na inang bisita ini. Kaulungan siya sin Allah. Hawak to diyungog nila yung kaulungan sin Allah. Faqama rajulun min al-ansar. Timindugin ang buok usog din ng mga sila ansar. Faqala ana ya Rasulullah. Magtuy nag-volunteer, magtuy ng buok yawn. Ako lang na ya Rasulullah. Ako ya Rasulullah. Fatahaba ila ahli. Faqala limra'atih. ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. Yari lang na imbisita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam o kaw asawa ko. Ayaw ko magtaw sin pagkaon. Pagkaon na siya, hulmata siya.
Kaingatan ni mga kiulungan sin Allah bang unin sambag sin asawa sinambok sahaba. Subhanallah. Insambag sin sa asawa sinambok sahaba yaunin sahaba yaong pagganan si Abu Talha. Long niya qalat wallahi ma indi illa qutus sibyah. Long sin asawa sin Abu Talha yaon sa pahan kulong niya. Ba Allah subhanahu wa ta'ala wayroon long niya intiyataw ko alam sin bayi ko ini. Buat malengkan amura long niya impagkaon ang kapudjut kaunon sin anak taharumi ni. Subhanallah. Wayroon pagkaon. Sa makatali manghulmat yariin sambag sin bana. Kita na to mga palanggungan na aga may Islam apabila mag-back in usog bar iman iman sin babay bar iman pa Allah. Sambag simbana niya qal فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. Long sinbana ukolong niya asawa ko. Banglong niya mabaya im mga batayan kumaon. Patuga sadya sila. Subhanallah. Patuga sadya sila long niya. Iban kari kaulong niya. Pataya long nen ilaw. Hakaibanan riwayat. Banglong niya makasud na long na inbisita yaon palong sinbay. Tindog kaulong niya buhi ay palitaan atawa kantanjo. Banglong niya nakalingkod na siya rin doon halupan sin pagkaon niya yaon. Tindog kaulong niya biasin sa kaula-ula nagdayaw ko sin amoin ilaw yaon. Ang pamulong niya patayon. Hasupaya long niya amo indi kita kabistuhan in kita dua kita magtiaon wayroon kita nagkakaon amo rin siya. Sa long niya baw in kita bang kita aturun biara kita sin amo in kimakaon. Sa asablaw na sin katigidlong di kita kakitaan. Mga palanggungan na mo aakama Islam. Hinang yat to sin babae. Simod in bisita. Hawak tumansong na kimaon piatay in ilaw. Pagpatay sin ilaw kimaon na in bisita yaon apsab sin apdi-apdian. In katan sin pagkaon sin amin anak nilang kapudjut-pudjut yaon na piyakaw na bisita nila. In anak nila eto na piyatu. Hawak tuman kimaon na mga palanggungan na muaka ma Islam. In panghati sin tao bisita yaon. In amin dua mag tiyaon yaon nagkakaon day sabya sin pagkaon niya. Dahil nga sabab ini mga palanggungan na muaka ma Islam. Hawak tuman miyabot in may naat. Thumma gada ar-rajulu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hakaibanan riwaya si mambahayang in amuin Abu Talha yaon iban sin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si mambahayang siya miyagad siya nagjamaa sambahayang subo. Hawak tuman na tikmod na in amuin parkana nila pagsambahayang nila. Miyatto na siya pa Nabi sallallahu alayhi wa sallam karna mamayta sinnahulmat niya intao piya hulmat ka na sin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aha hawala pa siya nakabissara. Faqal ay an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amuna ini in rewards mga kiulungan sin Allah. Amuna ining ganti sin Allah subhanahu wa ta'ala sab sin pagpatiag nila. Laqad ajiba Allah azza wa jal aw dhahika min fulanin wa fulanah. Hawala pa nakakabtang in amuin tao yaon in Abu Talha. Saruon doon iunahan na siya sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Laqad ajiba Allah azza wa jal. Laong Imam Al-Khattabi nasabbuti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bari. Itlaqul ajabi ala Allah muhalun wa ma'nahu ar-ridah. Damik yan laong isabi Abu Abdillah. Dahiku huna ma'nahu ar-rahmah. لقد عجب الله عز وجل أو ضحك. أخي سن panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunnal tuod
nagrida nain Allah subhanahu wa ta'ala hadum yaun. Hadwa magtiyaun. Amunain Abu Talha iban sin asawa niya. Hasabab sin amuin pagpatiag mga kiaulungan sin Allah. Kiaulungan sila sin Allah, kiaridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Ar-rida min Allah yastalzimu ar-rahmah wa lazimuhu. Apabila makawa mo na inrida sin Allah, siya sartaan na yun sin ulong sin Allah. Apabila makawa mo in ulong sin Allah, siya sartaan na yun sin rida sin Allah. Dahil nga sabab yan mag-atap in pagmana atawa kan pagtawil sin mga kaulama anta hadith yaun. Amuna in nasabot ka ina ala rajulun yudayyifuhu al-laylata yarhamuhu Allah, kaulungan siya sin Allah.